Gwakwa murithiria wa Miru TV ntukweku nitite na mbere boya iri Jumaine ya tariki 27 mwezi wa mbere mwaka ni 2026 kanko ate weni kirindeto cia Miru TV ugoro bitawa Tirimbabu. Na tukiambiria nteto cietu na we principal wa Kabone Technical Madam Penina Ngina na uriti baraba thiriti form 4 otonya kiri school cio bundi na utiani kenda bakaiwatira course mwanya nonto school isiri na mutaratara ya school irani yotiera barina mauritani jera bakubatara na kinya nibo ciandika ngwi bobongwa mwandiki wetu wa nteto Mutugi Okiambi na we na riboti. Ndira nayo thirikari yanjirite gwikira nene kithomo kia modularization kiri cukuru cia TVET janthigurune mutaratara joko inyiria nene kithomo kia utea Penina Ngina Musila uria ni mwarimu munene wa cukuru ya Kabone Technical akiuga mutaratara joyo ni joko murito utea na umenyo bobwingi na kuthondeka twanyota ngugi kuumana na wagibu wa ngugi na ugaruku bwa teknolojia nthigurune. Modularization is the best thing for students. It is the best mode of training to our modern trainees. Why? Because it is skill-based. It's all practical. We have shifted from being in a classroom to training from a workshop where the students from morning to evening, they are gaining the skills practically. So within 3 months, you are set for the first summative exam. So, and the skill that we shall impact to you are even enough to go and start a workshop on the same. Penina kinyiriane no batubwari to bararikiria form 4 gwitonyithana na cukuru cia bundi na utea ni kenda bakagwata umenyo mbere ya gwita university. Encourage those leavers who cleared school to join TVET institutions earliest possible, because the more you are idle at home, the more you will get maybe lured into some of risky behaviors like taking drugs and all that. So parents, bring your students to TVET institution. TVET is the answer to our day's economy, because we are offering skill-based training. So join to the nearest TVET, and I want to encourage those that are near Kabone to join us, and you will get skilled. Penina kwaragia nyume ya gutariria umbani bwawe na ochamba na kugotwa kanyene gato na kirie kurubathithite bwega janthigurune. My track record starts at Mitungu, now National Polytechnic, where after joining that institution, in a term's time, I was appointed to be a registrar, and the first reporting of the population was 130 trainees, and within a year we were at 1300. Then I went to Mbeere North TVC to start this college, where I started by even labeling the gate and the building so that people can know this institution is called Mbeere North. I gave myself targets to achieve. One of the targets that I meant that time is to ensure that the college is registered with TVETA, and the courses that we were to offer will also be licensed by the same body. After 2 years at Mbeere, I moved to Kabone, and I want to appreciate my bosses who saw it good that I come and be a principal at Kabone TTI. Kiripotera Miru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi.
na mutugio kiambi nonto boribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu nayo banki ya CDN Rwangirwa Meru ibayene matangi ya 5 yalitangire 10 kiri obisi ya CDF Tigania East matangira yerigeriwi kwa kiri skuru mwanya kiri siombunge kiuga kiaria Phineas Mpothia na uraniwe murwa meri wa banki wete bayuketi etalia rere njira yosoke woko kiri obisi ya Tigania East. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja na kulikiria. Iri njira imwe gucokia guoko banki ya CDN na akaunti ya Meru ibarikite komba kwithake na matangi ya roi kiri gicunbunge Tigania East matangi ombete kwithake na nkano kiri mabisa wa CDF opichine mubunge wa gicunbunge Tigania East mpuru wa bori araro miri banki ya CDN bakere bawite baukite talere kenda gutiira maskuru amwe na kariba gicunbunge kibe na rwiro kunyura kwana na rwiro theru batu turi CDN Bank rira twa notice re kwina challenge ya roje ndene ya Tigania East itwa kamera hin non tubwa initiative yetu ya program ya water and sanitation ira twethirite twikaraga hon in the whole country na batu wetu inaacha mono na kumake sure kwina good water kwina roji rwega ndene ya mashukuru ndene ya masibitari nikenda ana bethira bena roji njaga cia kunywa kinya kutheria na arabokara kwa weje ni program ya CDN Bank ya water and sanitation kutigera ito support ananchi na mono aja turi na arua Tigania East ate ne bakuona green water nontubwa kumake sure ibokara bwega na bena good health kere mukaririgetwa CDF dene gicunbunge Tigania East no rakuramrite mubunge mpuru wa bori ibombeje kwitha becho kire banki nkatho kumba kwitha becho kiguoko kire kariba gicunbunge Tigania East bakwa bageta na mbere kwithira bakiritana ngoya munabo nibwega nundu bwachore to CDN Bank withira bacheanite umibonanite ochore babata pio kwitaniria na wikwiba bati wo support nundu bachukurushie to inja chira china thina chendu nyinge muno na twina nkatho pio nundu bakona rwetu kurisima matangi yau ito iko toweretwe muno tokari officials ba CDF Tigania East twina nkatho kabisa nundu wendi bwenu na ochore bwenu kulikithia kona ni umwe twendanite na twitani yabo ngwe bwega na bodi antu babata Tigania East twina sehemu nyingi chira china thina muno cherwe especially sehemu cia uterwa rwa iti sehemu cia Muthara chin uterwa na iti sehemu cia Tigania Central uterwa Ndangatha Katithine interea china yuarine sana na umubune muno kirwe sehemu nyingi temere utumira kinyambo au nyingi ikuonekanao ikwitha kumi sana na mwira ira china thina rwe muno inyingi twatethia ngotethio bwenu twa matangi twina nkatho no tukuru chatethuka ntere cio nthe cinyikite kirwe matangi akoneka ikwitha kwina mbura rimwe nyingi na nini na kwina mbura nyingi matangi akabata kirwe na narabatethuka bwega kwibwa sana no kwa CDN Bank no tukona ibwa tukaria kariba Tigania East dene Muthara want ona itubatu otetherwa na matangi no tuiria yetu ni arrange ania enjomo sana especially this time of drought tukona batu twatetheka muno turia kariba iria abatu na machukuru yetu anabetu bena thina sana kuntu bakwithirwa tutira ku receive enough rain kuna ndeno tukona matangi haya atethere saindi itukwigwa sana no banki ni ushirikiana na mheshimiwa mporo wa bori ikona eti tukendelea kunywa roi na tukendelea kutetheria na njira cio ndira tumba ki partnership ira twithirite twina cio na Tigania East kinya ku manage their PMC accounts isi tumite twethira twina relationship nyingi na yakue mono na tuketa na mbere twi supportana na twi make sure ana betu na mashukuru jetu cia kuona enough good and clean water. Nkiripoti Meru TV kumatiani Adams Muturia wa Thirinja. Na mbere na nteto cietu ore aciari bangaikite wiki ana bosi na secondary arimi na biashara bamera kuma nteresia yembe kinya bondi bomiri bunene na anapo baremi sino ntupa mathina yara yarumirite kimera kana biashara ya mira amona udhirikari wika mawira ne nkabo ya kwebelia makatels barabedrite bakenyange biashara ya kimera uti utethio biashara barona.
mweri akueyo makuma sukuru irio sokwa na aciari beta kaune ya kuendia ana basini ya sekondari sukuru riu arimi na biashara bamira kuma mwiri uyu embe ne baituritie utalelia mathina baingi bokulukire itenere kuitwika ana babaingi bakirindi batacoka sukuru na kinya bara bawita sini sekondari bamwe ni batwikilite mesie nontu bakwara na kunuka kwa thina cia kemera nacio itura kwiru yuruyu na roa kithina ithire bakere no tibu bwana kuoneka sukuru ira ruo mankandari kene nkuvania enembe ana batombo soka mankabai sukuru bati kudwena na umana na nitoka na 20 bekuno tubwa service thinere na meru rutero rwembe atwe bila tuthoma ithiabio kana uchumi bwetu bila tona na mbeca ithaira imira kiri arimi batongeretwe ni engineer enerinto imaria kiloroso kumanteresia thiruje ne bariua mawira neyo thebekirwa kinyimuka theba bonthe William Samuel Ruto ya kuthiria kateo cire itura ciaramirite thoko emirande kurune bai mwanke Somalia yato kinyanira na kinyatongeri baraba tumire Nairobi obamba baolerwa ibo President yetu mukathe William Samuel Ruto ai kuya kuire mbere are letendi therapy sorra athururwe ne wa Kenya rato muthurire tu wa Kenya na ira atuira akia ka Biblia nthi mantu ya mira yonde na kateli barabara ya na mira bonde akarikania nabo no nturuchurura gethirene ro tethira ro weche chukuma kana mboka na bua mtura ni ambunge na kindike bamurombere batiro mantu ya mira araua na umabwebu ngware tigiria mantu ya mwana wetu kidhure kindike atiro mantu ya mira lakini kwirwa mantu ya miaka mwanka thayo tio tona kateli ba no kaba kuendelea kuramira mwanka thai okathilungembe kwinana nkurukia ngirie 10 bara batajoka ruari inda kwenda kuwa batu twatare ambunge ba na batu tukioyosia mira ne ingi na ndasiria ndu muntu weto muturia mwana uso kireria ai mbunge wembe onde na ngira kurubeta ko president ba mwanda mira na mira yetikidwa juice yake MP beto no varikana ringo batu ngaira kura mira ko London mwekuru toka yunu atumurigirete kura na tiulu kile Kenya ndo na mbunge na bude seria kwa tukamira ni Castro kuambira kupanwa ringi ni antu ba Mombasa nara bambre kwa mera bati kwenda no kwa tukamumbunge watu tuete kura maore moka no eta kotinya yuki koti Honda eko na mira kintu kibatu kwenda antu onde ne Kenya enduru ari ambunge babonde tutari teruari kinyomwe utio kolia dinera ikuria muyembe ni tumikeba utumanto mwa kire atongeria thuro na kura kuma Mirui na muno munini omukathe Professor Kithure Kindiki bebora ziba menyemire kare othethuke iteneri bariti ni otiringi korothethuka atweruare ke Mount Kenya isi na thirikari wena CS roko nara ambunge beto na MCA bonda to bono tukuna muthanya na kuinange iron drone nara to na mwana eto deputy president nende loi to gare otethu thaire mira gare otethu thaire to na thirikari inkwenda kuri viongozi betu ile korotethu katukwenda kwira tongeria ba bonka muntu twaringire kura untu batu twire arimi na turi abiacara wa mbira tutumba wite tukwenda bera bai mweri wele batu tu asa community katuitotura tukiwa ibari sign tutare bange batu ambire onto tetera kuthira kana todo ani seria sign cia liko kinyo dole te inspector tore mwe ende nduto wetera muthiro yakona 2027 ngiripotera Meru TV kumembe beta wakome omutia
yakomewa mutia na murimu yo nyimba ni yotiete njaimwe ya kuma kwa kome rwirirwa rwera yonekangi nkoro boni nyuma ya Purity kinya uta uturo bwawe mututi Purity na atiete ana boita skuru na barina ukabo bwingi aranende balazimikete kolekana na skuru na ntobo wagi bwa mbesa ide wonwe harina thina ya kimadhwanyo na atumba kumenyera ana ba nindi ni bakuromba antu bawendi buboya kubatethia mwende walaiboni nawe kira kirore Orira kinyamara kia murimo yo kansa kitete na mbere kurumira kaunti ya Meru riu muciĩ jumwe kuma kwa komero ire rwarerane yutina twana kathomba turentiwa na bone nyuma ya ikuũ kĩinana rietwa Purity kinya na oratori bakua niwe oraritwĩkia muciĩ yu bakiwa riu kuria kana kuthoma ko twana tũnĩ kuremete buru muciari mamojo kinyajirwe murimo yo kansa atwire athangikite njabo ikwendia bira bionthe barare abio bukejotegera gwetu na arũire rwarera ibiomire taka gwikyo turaketha kinya kira tumba kuga tugeta kwerencha kyo mwarimu kenda twitikiria ya mwana omwe of form 3 na tere kuma last year wengwa nuoromba matiwa bujana bawe gwita icwaga ibaruga wara kona wara geita kabaretera bya kuria ona gachwiria ana mwankombwa mwankana ande batwie guku utiirio utimbi kinyara tura kiromba ntore ne bya kuria etaka rumwe akaretera ana bawe mwanka akinye gitara kuigwa watumba kona ndawa na bwawe arakwire nonto bakwaga kinyambi utegintu enakyo nkulukine bakuria nto bawendi weo amona thirikari na keo kenene otiela ni botonyera na kuona na bane bocoka cukuru uamona otielo toro bone bowita na mbere nkwaragia mantu jegie ana ba civiliano ibo kuona ngina gwita na norari gituge kianja yeji ana baba ibakwenda kuthoma na ibakwenda kwenda mathomo jao kona ndi urangu ugaga nkurombaga atiri antu ba wendo bobwega o aria bari no ore okaigwa report yeje kethera wombo tutethia ana baba bakendera na mathomo jao bobwega burengithwa kwikugwithwa gwakwa atukuromba MCA na MP uria okaigwa kwambiria nandi one ana bau bagwita nuntu mame na ana baba inge na nandi arabatigi batwe kinya twe jamwirega na family katukwenda kuona uria tukaga na ba nturene endi babega no bategenjeje bona ana ba ni ana baba inge ni ana ba inyikaniriitwe nuntu batikuona bya kuria ona inyethe orori kwi muntu uticiumbira ona inyanje yongo taka kwi muri kubombo bachukiria bomba kumbo batethia nande no bamutethie bakenda nabo bakomba gukara bwega nakyo kiriro kingi ni kiri thirikari kuona ati ngarama cia murimo yu kaitakara muntu esibitari ni kwinama bakiwa baingi bateya uturo nontu batumba kurea mbeca murimo juju na goro muno na thaingi rira muntu agwatwa murimo juju kuretweka agutumira mbeca cionthe kwau njai u yatigwa ithini kabisa lakini nontu ndawa ici na goro muno thirikari ringi atirisi funguza ngarama yeje ndawa ikethirwa cie shipa na atirisi kwatwika muntu wonde na kugitata muntu wonde na kuona unduma na twakara bwega nyomwe ka sha ne gerwe itegero thirikari itegero bwega yonwe kinyanto ba kansa na mbicha ire ikwirirwa ni at least ni kwithira twitethagwa bonge ndagwachia kuthiri oruru ichiete thina na ikwithira chie na mbeca nyingi tuketha batu twi community tutiomba iba tutethie family yetu chomba chethia chena kamurandi ka utethwa no ntoke kwa ile anja ye Cyprian ana baile bakwenda utethio kwa hivyo thirikari nkuromba bothe abwena kamurandi ka utethia antu betu babe mashinani kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni Boti ya mwendo laiboni ni yetu akanya kakunoka kambikie miruki anunu na meri mata insokerete na anteto kiluki.
igita ria kuria gutethekana ririkitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenunkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer me Tiger Captain Motorcycle endia ba bikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamero. Queens Chicken and Chips Hotel. Jo okeneribia kureana bia kunywa bietu bire bidhuraniri na kiwango kia igoro. Tori mutidwa akwina Meru Mosque. Tori na starters ta shawarma na kebabs. Extras ta cheese na samosas. Fresh juice chia mithemba yonthe. Rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs. Anito gitaga outside catering. Tori na outside catering offer. Kiri customers bambere. Kopea manto nkoroki turingire dhimogo korokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Na mulethire no ntuboita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu nja ya Daniel Majira Gitari kuma Nkomaru wadi ya Marimanti icio bunge kia Tharaka ni bakuromba antu bawendi bubwa kubatetheria kuria bili ya sibitari nikenda bakarita mwili yo mwana mwari wo sibitari ya Kenyatta nikenda komba kwethira akithikwa. Daniel awite mwari wawe uranina wana bathatu atero turobwawe nyuma ya wasoni mulimo yo nyimba kwa miaka 4 na nende anabawe pati wita skuru na ntobo wasia mbesa. Daniel aruanja yawe nirikiti kwendia into beyond na nende barina irando riangiri mana mwanja. Mwandiko wetu wa Nteto Degera Waiguna nowe nasio. Ikabuga ntetheria na kwenda kwenu turute mwari Nairobi
tuone kana tukamureta no marimandi tumunogokeriogo ikio kirero na kiaba kiwererete musi kwa Daniel Majera gitari nturania nkomaro wandia marimanti majira komonkoma gitiwa na nabaire kethingatano gintu gitumite ati wari marambia tarino agintu wa mbere ari muthaka nojo wa muthiari mwari na monkera wa gitigarwa na ruthatu nojoe mwere wake ukiremera cibitari ya Kenyatta nontu bakwaga mbeca cia gucukura niu ndendirie kinya rupuri runde ndacoka ndendia menda muthako uyu wa mbere ndirire 400 na ntatigerie mbingi na ndacokire muchinkara muchigwa ntu ndiagurwa na rumwana oyera ntigere na ruthatu na mwana ogu ntie na chiringi cia kuire cukuru bai ni ogo iko gatutetheria nuntu kinya endi ogu mwanka wojo ti mana mwanko ti kuthira kwanja kuri gunge ndekere rinyani kairi endi gatara ndene endi to muno toke bunde na bubai ntie na gintu agunde na rwana ruru kwenda cukuru na mwana ogu gutie gintu ndena kia kuire cukuru mbura oju ajirwe thina ya itema ati yatutumira mbeca mbingi muno babendia minda ya thira uyungi nwa gwatwi thina ya cancer noe acoka ajwe muno mwajirwe munene muno tomwangera machibitari maingi muno marimanti materi chuka Meru mwankana agwa athira ututigira aga family wamo na tori na core bakigeria kwotha mbeca iri kwirikana 700 gukura mwiri ujo ende borare mabururu na itwathire gucugia kumuruta nogo mbiru yarema no turi antu bamuchie itwetibe ciringi 700 na ciringi 700 imara tutageria kinya muntu kumona nuntu aciarirwaga nogu na itucugitie kwithirwa kana tuona nwa robo ya mbeca inu na iboremete twakomana kamiti twotha turari na tu ona tutio kinya kuota ti gukinya murire gwetu thaino ara tutigitwe tiena murire nwa kuri twina kinyamara kinene muno nontu mwara yoyo tutiga atutigire twana tiunga tutiena magwecho mo tuthomithia ende tio bathirireche mbetwana ya family ni kiranto bagwendi bwa wamo na tongore ko bumire ko batethare gukura mwere cibitari ya Kenyatta gocho no ke mose kwa onko maru marimanti cibitari nu Kenyatta University ikwa tutigire are ito chogetie bwa tomba kurutha watuka tutiotana wana itebia tukaragira kinya bi twendete wana bi kamete ukarira ito kuromba endi toromere to thirikari tutethie ni tutwabwereka tutethie ni turuta mwana uyu tumunogokie nkoro cietu cioroe bai thirikari tutethie ni bai wewe butegwa antu bakiromba itio tukuromba kwa gwende itukuromba utethie kuri antu baendi wega bomba gututethia nikengo tumba kuruta mwirura na ara Nairobi tumba kuya gucinogokia na mujie ruterera tharaka kuromba antu bagwendi bubwega barabomba kwenda gututetheria kinya arambira twinio tariki 7 mweri gwa 2 kienini gya kibaki aranyangumi marimanti ituko bathokia bonthe urakegwa nkoro yake kuringithua aya tutethia na gintu kirena ndene ya tharaka na kamigongwera ngi yumba kuigwa ikigagua sauti enu bakaya batutetheria namba iratumba kwaraniria nio ukienda gututetheria 07 28 36 35 72 kuma ngoma rwandi marimanti gechigo munga katharaka nkiripotera Meru TV ri tukambita ndagara waiguna Wirigiro bwetu ati ntawi kono tethio likana njerera yana nyetharima na tutana mbere DCC Mary Mwangi na wete wena sibubawe banko bumetungo sub county ni betite na mbere kurwana nchobi ndege ni watho na kinya ndawa ciambogita nkulukina wete netite na mbere kana kathithia ikarobia mungi nikenda kaita ka siasa kukethirwa kurina there na ngwataniro. The last 2 quarters, chiefs have been able to arrest quite a number of offenders, na tumeassess pia ile pombe ambayo tumeweza kushika na kupeleka katika koti letu la Nkobo, na ninaendelea kushukuru chiefs, na tukisema pia kwamba tukaweza kufikia zile vijiji ambavyo hatujatoa Mugacha
pombe haramu na mihadarati pia tukaweza kuingia huko na tukaweza kutoa hizo pombe zote ziko katika area zetu. Kwa wale ambao ni wanabiashara wa bar operators pia tunawahimiza pia muendelee kuzingatia masaa za biashara, ndio pia tukaweza kulinda watu wetu. Usiuze pombe masaa ambayo haifai. Tusiuze pombe ambazo pia ni badia. The contrabands, they have a lot of health effects to our people. Tumepanga kazi ya mwaka huu, tunaendelea kupanga kazi ya mwaka huu, na tumepanga hata mikutano ya peace meetings, because as we gear towards the election, we need a lot of peace forums, barazas through chiefs, so that we can set the pace for a peaceful election come next year. Mbere na nteto cietu nawe speaker wa bunge nene Moses Wetangula na wete kiresunse kia 56 kuma kiriana kia bunge bare bunge kaiteneka batiringirwa kura kiri ithurano bya mwaka 2027. Our attrition rate is 56%. So as we sit here, at least 56% will not see the inside of Parliament next Parliament. And we want to make sure that there must be life, and good life. You've seen the challenges that have gripped the African continent. All countries going to elections are on tenterhooks. Let's, for a change, go to the next elections in the mood that we had in this country in 2002, where after elections, President Kibaki's election was hailed as ushering in Kenyans as the most hopeful people on earth. And I'm sure we can recreate that. Sinetu kira katanta kirinta tosietu ugorobaruari kadosia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto cia Miru TV ugoro. Ethira wina kaita kathongi beta watiri babu.